Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Saan nyo atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong, ngem palubosan nyo abaliwan na kayo ti Dios, ket pabarwan nyo kumaan-anay ti panunot yo, ket maamuan nyo to ti pagayatan ti Dios, no anya ti naimbag. Makaayayo kan kwa na, kat awan pagkurangan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sweet, anak ko, nalayos manunday ti balay tayo. Ay, ipangato tamanin dagiti gamit tayo, nanang. Ay, ngumat nga tumatan ti danom. Ipanaw tayo lakuman dagiti gamit tayo. Ay na, ayan na ngay ngatan ni Manong Mau. Awan matlangan. Una nang agpagasolina lang. Aging gaita, awan pay. Ni Tatang Mau, saan pa'y mo't anagaw-awaid? Nangabak nga ta iti sugal. Mabisinak, nanay. Purang di linugaw nga impakanda kada tayo dito evacuation center. Ay na anak ko, anusam ka ditan eh. Nagadu tayo apakanunda. Kanayon lakada tayo ti adda dito evacuation center. No kasta nga adda bagyo. Kaano nga ta nga agbaliw mataya ti panagbiag tayo. Nay, ada ka mo't kayam dito evacuation center, aning. Ay, uwan manang. Tineksanak ni Sweet, iso nga imayak. Agyaman kami, ante, taimay ka. Adali makilo abagas nga itad ko kada kayo. 2 sardinas ka noodles. Husto mo't siguro daytan atulong ko. Nayunam mo't ama nang tani kaasi kami mo't. Ay, husto daytan. Marwam kayo mo'tan. Ibagam ngamin ka nagiti anak mo. Kastamatan ka nila kay mo nga agtrabaho da. Sige, mapana ko. Tanda pa'y meeting ko. Ipanton di driver ko dito. Itiitad ko at tulong ka na kayo. Ay, nagsakit ngagsasao ni Antem. Kaslasaan kami ngagkabsat nagsasao. Gusto nanang. Di kayo sangit na kasta. Nasakit tinakam ko kankwa na anak ko. Kapula ang tabak nangan. Kasla sa anak at tao nutratwan na. Adda kayo manayin? Tunggal adda bagyo. Always present kayo dito evacuation. Ay, katanya nga rod ngay. Sigamat, Sweet. Joke ko lang dayjay. Nagsakit kamot amang raba ko. Ngam, apayasan kayo ngamin apumanaw iji alugar. Amuyo lang arudan alalayusan ijay. Ay, ijayak anayana kandi makkel. Jakman amo ka dagiti naganak ko. No apay asaan kami apumanaw ijay. Anyangay, narakrak mo't tanjay balayaw. Nakitam ka di? Katuan, nalabsan may kabayatan ti rescue operation may. Barang tarimaanan ni Manong ko Nalabsak ni Manong mo itay amagmag na. Agirig-irig mat. Nabartak sa manan. Rakrak tubay na ito yung balay. Apay nga ibagam ti kasta. Imbis ko maatarimaanam. Tanayangin idi bagyo. Masadot akon. Nawalat panahon ko amang tarimaan. Sino ngay nga ro timang tarimaan? Ni tatang atibaw niyo. Ay, nabartag ka man nga minan. Dani ako matibibiyang mo ha. Hala, naglisi kayo ti pagnak. Pasal-sali ka. Anya ngay ti araramidem dita. Kunaken ka ngay saganam ti ka nagtamabisinak. Kasta kakadilatan, aglaklakay kalatan aman nugal. Nay, apay ngagsao ka manen iti kasta. Idi katengaan ti bagyo. Dakda kami kinisweet dito'y balay. Sa dino ti ayan mo. Amum lang aruda na napanak nakisugal da magampay laang. Sugal kala sugal, saan kamot nga rod ang mga baba? Igawan nakit din iti kanak. Mabisina kaon. Kayat mau, taad adda arak-rakak da ito'y balay. Tapno awan lakit nga rod pagyanan yaw nga agiina. May Sweet. Ta-request ko kadagiti kakadwak,
nga umay da tarimaanan daytoy balayo. Ay, wan man tani. Ay, nadadaulan ti diding na. Ay, nakaamamak no iti rabi eh. Kunak man no kunam at tarimaanan ni manong mo. Nabartak mo atong galagawid. Saan ang makasarita ang nasayaat? Kanayon ang napudot ti ulo na. Ni tatang mo ngay. Ay, manugal mo't dayjay. Pasaray saan nga agaw-awid, takanayon iji sugalan. Ay, unay mo't dagitan a kapamilyamon. Adamot dagiti kakabagyan mi, nga mabainak mo't adumawat iti tulong kadakwada. Nagbabak ng dagiti kakabagyan yo. Antim sa di akin ko ka iti dakkel ang gasoline station di Taili. Wan, antik dayjay, kabisat ni nanang ko. Nauman sa namang tultulong kada kami. Gapot atunggal ada kasapulan mi. Iso ti tarayan ni nanang ko. Oh, anya, sweet. Nag-reply ka din ni Antim Amor si anak ko. Awagan yun ah. Awaga mo na. Mabaina ko na mangawag kan kwa na. Agungot tumanan. Day talabain mo mo ti pampanunutam. Antim kabain mo kiden. Da kayon tupay kat pabainan na. Uray ata kabsat ko mat. Ano maya ti kwarta? Ibagam ana ospitala kat kasapulak ti kwarta. Kasano no maaman na saan apod no ana ospital ka? Ibagam nga rood. Sursurwemon ati agulbod. Ay, sikalakay. Nagawid kan. Na, sino ka kumangagsaw kanya kiti kasta? Kinusan ka na nagawid? Nagbagyo nga dakalat na dito'y sugalan. Ket, si Kangay. Agbarbartek lang matiyam mo nga ramidan, ah. Nagawid ka kit din. Si kati agawid. Kasta kaya ma. Tumakdar ka ditan, tagawid kan. Lakla kaya naman nugal. Kunamlan asino ka? Ha! Diamom di ka tutupan, eh? Apay at tinanong nakmatan ngay. Anuwan yun na kita mga kumaw? Sige, umasidig ka ta pagdarag at talaga tabibig mo. Sanda ka tanglan. Ag dinanog kami man iti day talakay no isulti kayat na. Nanang, apay alimtag ti rupa ni Manong. Ay, dinanog ni tatang mo. Anya, ay unay mo't daytan. Imbag ata da naganawa kadakwada ijay sugalan. Kababainan ti kasta nga aramidan da. Ay, nag-reply ni Antem. Isan mo't? Nag-text ka no saan. Nagdeksak, oray kitaan nyo ah. Apay nga raw asan ang nag-reply. Kan maysa, mabain ako nga agkaratex. Ala, awagam ta siya ti makisarita. Sige, awagam. Hello? Hello. Apay, anya ti ibagam, sweet. Saan ani sweet na ito'y manang? Apay manan. Unay kamutan. Kasla sa anak akabsat. Kasla na umakan kanyak. Bimak ng kalaang kastakan. Asino ti sana mauma ka na kayo a pamilya? Dawat kayo adawat. Sursuruan nyo mo dati ang trabaho. Ti ko namkit day naimot ka. Apay, maitugot mo ijay langit dagita akwartam. Anya na imot a sasawam. Manipod ita, saan akon nga umasidagpaykan ka. Laksiden ka nakabsat ka. Bay! Ay, salbag. Ay, Nakaungat ka mat nanang. ay saan mo nga awagan day tang Antem? Imout! Pumanawak dito yung balay. Puro kayo amin nawan serbina. Ay naanak ko, saan ka kumamot agumurgura akasta Diyan kaya ta makita ti panaggrup-grupan ni tatang. No kayat yo, iso ti papanawan nyo. Saan kumamot akasta anak ko? Kagura na timbagak a manugal. Pudno mo timbagak a manugal ah. Ipapudot mo met aday ta indasar mo amakan. Ipapapudot ko. Anya ti kunan ni Denbar. Pumanaw ka nun, gaputa din anugmaw. Awan gayam respeto na. Kababain ka dagiti tattao nga apa kayo nga agam Nasaysaya at no pumanaw day ta nga artak nga anak mo.
Ayan ni Sweet. Agbasbasa iti libro na. Sweet, umay ka man dito, oy. Apay, tatang. Ibatan man day ta libro nga igam mo. Apay manan? Hingkay sungrod day ta a libro. Adula amin day ta pagsaysayangan iti oras kan panawan mo. Adal. Iso nga idi pay nga ibagbagakin ni Sweet as sumardengan nga giskwela. Pudno, ti ko na ni nanang mo. Sayang lang ti kwarta iti panagis-iskwelam. Anya kumati maganab mo dita? Eskola rak. Saan da kapag adalan? Iso asaan kayo nga agsao iti kasta? Oo, nangeg mo ti songbat day taburidak mo bakit? Kasta tinasursuro na iti pagadalan. Saan nakasumarda nga geskwela? Taada arapaap ko iti biyag. Diyak kaya ti maitulad iti daytoy a pamilya nga awan masakbayan na. Bastos kagsasaon! Kayat mo tatungpaan ka! Ay huston lakay. Tilamanen pagpupudotam. Naabak ka laeng iti sugal iso akastaka. Sweet, gusto daytan. Basa ka la basa. Agree-review ak lang. Nalpasan ti exam tayo, Uray. Kayat ko ti makalpas sa dagos. Mano a classmates tayon tinagikat iti klase. Gaputan na kiasawa dan. Ay, diyak aramidon ti kasta. Di ka man. Talaga mo't Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Ni antik day ti umawawag. Mabit lang. Hello, auntie. Hello, Sweet. Ayan mo ita. Adaak di ti pagadalan, auntie. Ay, kunakon kat. Umay ka dito'y balay inton malpas ti klasem. Adanas ka na pagsaritaan ta. Wan, auntie. Umayak. Nagdakkel gayam at talaga dito'y balayo, auntie. Ita ka kadila ang anak kaunag dito'y balay? Wan, auntie. Idiin may kami kaninanang. Saan akas to'y kadakkel dito'y balayo? Manong aminen atawan tinapalabas. Kitaam ita, naan-anay kan abalasang. 18 kun auntie. Katsapay kuma, tasaan ka maitulad ka ni nanang mo. Adi na inlepas ti panagadal na, tainununa na tinakiasawa. Ay, saan nakakasta, auntie? Talaga nga ipaypaysok ti agadal? Amom Sweet, kinapudno na. Maasyanak iti klase ti panagbiagyo. Iso nga roday tatirason, auntie. No apay akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Amok akaguran akon ita ni nanang mo, gaputadyak inikkan iti kwarta. Pasinsyaan nyo la ko man ni nanang ko. Idi pa'y nga iyaw awis ko nga umayag trabaho, ngam saan na akayat. Tamas kay kayat na ti dumawat iti kwarta. Gapo, tanalakalaan ti dumawat. Ay, wan nga rod, auntie. Jakman amo, no apay akas na ti ugali ni nanang. Nimat manong mo a Denver, artak mo't. Idi pa'y nga imbagak nga ikak iti trabaho. Ngamas kay kayat namot ti agin inom iti arak. Amok no apay anak ko rapay ti panagbiag mi, auntie. Naamiris mo ka din, no apay akas ta ti sitwasyon nyo. Uwan, auntie. Gapo iti kinasadot, bisyo, kan saan anasaya at nga ugali. Iso an nakatali ti pamilyami iti kinapanglaw. Nasaya at mo't no naamiris mo dayta. Nakasagana katulungan ka amang ilepas iti kursom, Sweet. Taamok ana idumduma ti kapanunutam. Agyaman ako nay, auntie. Nanang, anyo jay damag ko pagadalan ka no ni Auntie Mercy ni Sweet. Asino tinagko na iti dayta? Kanun numero 1 nga imot dayjay nga antay. Saan ka di nga imbagakan ka ni Sweet? Awan mo, tinadakdakamat na kanya. Ang mga no ijayan iling agyan ni Sweet. Edi dakkel abalay ni Auntie Mercy. Anya, panawan na tayon. Saan yung nga ipalubos, nanang? Awanan ti agluto ken aglaba no pumanaw ni Sweet dito'y balay. Namatimot adagos. Kaya't nakaday nga aramiden dalaang ababaunan. Lapdan yun ni Sweet a pumanaw dito'y balay, nanang. Kasi kayo lang, no si ka lang ti agtrabaho. Nasaya at nagawid kan. Nagapuak ngamin iti balay da, auntie. Anya timparamid na kan ka.
Pinaglinis na kakaday ijay mansion a balay na, ha? Nanang, Saan kan nga agsublipay ijay balay da? Nagbabamutan ti panagkitkita na kan ka tapaglinisan na kalaang? pagadalan nak ni auntie, nanang. Nagkinaawatan kamin iti dayta. Agkahera ak iti gasoline station na, no awan klasek. Anya akahera, paglinisan na kalaang. Isukat akas to iti biyag tayo. Tas saan nyo akayat ti rumangay? Sadot kayo amin dito'y balay. Ay, di na kiramraman dita. Di na kita nakasta, sweet. Pumanawak dito'y balay. Kat baliwak ti biyag ko. Agbaligi ak no awanak dito'y. Kat jak kaya ti maipada kada kayo. Dita kayon. Nagbastusan da ito aswit. Tumpaaksan. Ay, sweet! Agsubli ka man dito, sweet! Bayamon, tapudno met ti kunana. Puro tayo amin sadot. Iso nga grigrigat tayo latta. Puro tayo dawat. Da kayo man ngamin ang naganak mi. Isumat ti pakpakita yo apagwadan. Isumat at itinulad mi. Ay, Ala, agbalbaliw tayon bakit? Manipod ita. Sana kun nga agsugal. Sige. Sana kmatan nga agbartag. Kinagagat ti kasapulan, tapno rumang ay ti panagbiag. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted ko ma titunggal maysa, kas agubbog iti puso na. Saan ko maanasakit tinakam na, wenno mapilpilit, taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakay, adan ni kasinsin mong edi ijerwar. Taapay manan. Anya ti kasapulan naman ng dayta tao. Ibagam nga wanak. Imbagakon nga adda ka. Mapanmukit din sangwan. Umay manan dumawat iti kwarta dayta. Makauma. Kaasi nga rod, kasla saan pa'y anangan. Ala, ingkan sangwan kat ayabam amangan. Marwam. Insan, dak. Apay aya. Hey, umay ko kumabuluden day ta tricycle mo. Saan mo mutin nga usaray? Taapay. Agpasada kuma, tapno da may gatang ko iti bagas may. Kunak man no nakastrak ka akas karpentero. Extract lang, insan. Nalpassenger aramidan may abalay, isungawanan ti trabaho kita. Awagak pa'y ni Manong Manuel. Taiso ti akin ko ay ti dayta tricycle. Sige man, insan. Insan, mabalin ka diti makikape? Sanak pa'y ngamin anamigat kahit. Ay kat, umunag ka. Agyaman na ka, insan. Nagpuskol, tentiro panan. Hello, naka-duty ak ita dito'y police station. Apay aya? Imawagak, tanda dito'y balay ni Insan Eddie. Kumusta matan ni Eddie? Awan ka no trabaho na ita. Ayun kaya, ibagbaga na abuludan na tricycle mo. Tay pasada na. Ipabulod mo Ay, makauma da. No awanan da. Dito ilat balay titarayan da. Ala, ipabulod mo ta tricycle, takaasi damit. Sayang matlaeng, no at dalaang dita nakaparking. Sige nga Rod, Manong. Sige. Ikumusta naklangan? Pasensya kayo na, nakipangana kung dito'y balayo. Mabisinak namin. Ay na, sige lang. Mangan ka. Ado ti makan. Sapay ko ma, tay pabulod ni insan ko jay tricycle na.
Tapno at damot pagpasadak, taday gatang mi, tikanan mi. Inawagan samot ni Ernesto ni Manong na. Sa bagay, nasingpat ni Manong Manuel. Wen, nasingpet. Iso na laeng takanayon abisi. Naipromote ngamin kat ison ti Chief of Police ita. Kasta ka di? Ay, imbag man. Sapay kumaata maipromote mo't ni Ernesto. Nalaing nga engineer deta kasinsin ka o. Apay kit din na sana may promote. Iso nga rod mo't tinamnamaan na itaatawan. Naglalaing at talaga dagita kakasinsin ka. Ada engineer, ada police, ada nurse. Puro dami na baligay. Imbagdaman? Sanini. Oh, atoy. Ha? Tulbak ti tricycle. Kunakon ka. Ipabulot ni Insan Manuel ti tricycle na. Ay, nasingpet kada kami ni Insan Manuel. Apay anak kami suot ka lakay. Jackman amo ka ni Manong Manuel. Nasingpat launay kadagita kakasinsin mi. Ay na, di ka lamaas yan. Di mo makita aya arot-rot jebado na. Permi nga agrigrigat day tibiyag. Wen ngamda kami lat tatitarayan da no awananda. Sana bale, taadaan kayong agkakabsat. Agrugwatak manlangan. Tama pa na kun iti trabahok. Jay tolbak ti kotse, nakawara di talamisaan. Birokam tuman kanyakon. Manong Eddie, tricycle samot da Insan Manuel kan Ernesto day time pasada tricycle. Binulod ko. Impabulod da matadagos. Ay, imbag man. Da kami, awan pa'y allowance dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Kasanungatan. Ngaykat makamu kamatan ngagdiskitara. Nagrigat mo't nga rod ti single parent, Manong. Agbiro kay ti trabaho. Anya nga iti mabiro ka, katsak tupay nalpas iti high school. O di mapan ka matagpatulong kini Insan Manuel. Matulungan nak nga ta? Apay kit dinasan. Kat no na-promote gayam manin. Aya? Ay, nagsaya aton ngay no kasta. Ison ti hepe ti pulis dito yung lugar tayo. Ay, kita uman lang dagita kakasinsin tayo anya. Puro dantumot ngamin di adal. No saan ka kumana ki asawa na sapay di nakalpas ka kumamat iti panagadal mo. Saan ka mat kumanga grigrigat ita? Nagsaumot di elementary graduate a bulakbol. Ay, anya ngay day taginatang mo asidaan niyo, Manong. Ay katagsida kami mat ita iti naimas Tado tinapasadaak. Masapak tumanin nga pasada inton bigat. Mapanak man mo tagpatulong ka ni Insan Manuel. O anya Insan, magustuam kadimot laeng dagita in-order ko akananta. Ay na Insan, nagmayat mo tanda ito'y nangawisam kanyak a restaurant. Nangina siguro ti makmakan dito'y anya. Uray kabalak matabayadan. Itaak laang anak kastrot iti kastoy a restaurant, Insan. Okay, kumusta ka? Insan, isarak nakmamot iti trabaho. Amumot ti balo. Marigata nak unay, talimadag iti anak ko. Kasapulam ti trabaho? Uwan Insan, naamok namin ipromote kagaya man. Tulungan nakmamot. Umapapalak namin ka ni Manong Eddie. Taimpabulod mo di tricycle mo kunkwana. O sige, mangantapay. Panunutak no kasano matulungan ka. Ay, agyaman ak Insan. Talaga nagsingpot kayo kada kami. Ay na, nagmayat lakit din da ito'y ginatang ta TV, bakal. Kano iso da ito iti kanginaan at TV italakay. Lugan samot ni Manong Manuel jay simmardang ijerwar. Ay, wan, iso. Itaman pa'y apim masyar dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga? Ala, inkasabten. Kakaiso na nga da panahon na abim misita dito'y balay. Sapay nagmayat day ta buybuyaan ta pelikula. Inkakit din. Ituloy mo abuyaan inton madamdama. Manong Manuel, imbag man ta nakapasyar ka. Sanak ngagbayag. Di magasaklaeng tada na patag-akid dawakan ka. Anya day ta, Manong? Nagkita kami ngamin kini Dina. Ha? Anya mananti kayat na day ta, Dina? Idi na palabas alawas. Imay binulod ni Edith ti tricycle mo. Ita, day tamot kabsat na ti umay agpatulong. Kasapulan na kano ti trabaho.
Amumeten, balon, kan ado dagiti anak na. Trabaho? Anya kumangay ti maitulong ko kan kuana. Tulungam ka dinading ko. Imbagkan ka, taopisin na ti ayan mo. Ibiru kam, uray janitor, basta da panggadan na. Unay matdaytan. Makauman dagitang agkapsat, manong. Sigigit din. Anyakit da ito akapsat kon aya. Ala, mapanakon, kapsat ko nga engineer. Ayan na ngay ni Manong Manuel na kay. Nangisagana ak iti merienda para kan kuana. Nagawi dan, di magaslaang. Ne, anya ngay tirinantana. Marurudak nga rod. Kunana at tulungak kano ni Dinang agbirok iti trabaho na. Niinsan mo adina, Jay Balo? Wan. Anya ngay nga taat trabaho ti maitad ko kan kuana. Kat saan nansapay analpas ti high school? Napigsada talaga kin ni Manong mo Manuel dagi jay akakasinsin mo. Ay, mas daawak nga rod. Maminsan dalaang nga agibaga kan ni Manong. Wan adagos. Kita man, isupay ti imay na rin nanta dito'y balay. Ay, espesyal dalaunay kan ni Manong Manuel. Amin akid dawan da. Itad na. Ay, noapay mat. At damit gaya manipaspasada matricycle, Eddie. Wantatang, binulod ko kadagiti nasisingpad akasinsin ko. Da Manuel kan Ernestao. Wantatang, naanos at talaga dagitang agkabsatan niya. Puro damit ngamin di adal. Ay, daksang gasat, tanatay iti aksidente dagiti naganak da. Wen nga rod tatang. Malagip ko pa di kapigpigsaan tinigosyo tayaw. Dagiti naganak da, ti pagtaltalkan may iti day dinanang yaw, amang bantay ka dagiti negosyo tayaw. Baknang tayo idi, tatang. Idinto ta marigrigat mat dainsan ko. Ay, kita man langan ti panagtulid ti biyag. Isuda itan ti addaan, ket datayo mat ita ti awanan. Hello, Manong. Oh, kumusta? At ka din nabiro ka matrabaho para kininsan din ha? Agbirbiro kak pala ang Manong. Nasken nga yapuram, tani, kasimet. Awan pangalan na iti ipakan nakadagiti anak na. Ikarigatak nga ibirokan, Manong? Wen, ikarigatam. O sige, tawagan ka tumanen. Sapay ko ma, tamay biro ka madagos. Bye. Bye, Manong. Ay, Special at talaga dagito'y akakasinsin ko. Insan, tiniliudak dagiti tauhan mo. Kasano, katawan mo't gayam lisensyam ngagman maneho. Jak pa ngamin na ipabaro ti driver's license ko, insan. O sige, kasaritak dagiti nang tiliukan ka. Ay na, agyamanak, insan. Angam niya, nasken nga danton lisensyam, tapno sanda ka natiliwan. Uwan Manong, talaga anaanos ka? Agyamanakan ka Kat, kumusta matan ni Angkal? Dayjay kumapkapsot mo't latta. Ne, apay ngay. Jay sakit na ngamin. Awan mat kwartami, tay pa doktor mi kuma. Ana, bayam. Mapan kong to bisitahan ni Angkal. Sigurado amaragsakan dayjay, no makita na ka insan. Pasyaran ti chief of police akaanakan na, kunaman. Di na, yalanak man iti danom, tamakain inumak. Oh, ato iti danom, Angkal. Manuel, si kakadiday ta kaanakan? Wan, Angkal. Oh, uminom kan. Ay na, agyaman na kaanakan. Ay na, mailiw ako unahin kan ka. Agsakit ka no? Ay, day sigod as sakit ka timang parparigat kanyak ita kaanakan. Apay adi mo imbagbaga kanyak? Adula una yung titulong mo kada kami. Kababain, no mainayunak pa ya pagparikutam. Apay ngagsaw kay ti kastangkal. Awan kami ti estado ti biagmita. Nusan agapo ititulong yo kada kami idi marigrigat kami pay. Saan mo kuman alagi penday ta kaanakan? Awagak ni misis ko.
Tagpa-check up kayo di ospital pagtrabahuan na. Sige man nga rod ka na kan. Kitagyaman ako unay. Aginayat ka laang tatang, taas idagtan di ta ospital. Anya nga oras ti check up ko. Sigun ka ni Insan Manuel, alas 9 ka no, kat ni dandanin alas 9. Nayakar gaya maniti da ito yung ospital ti asawa ni Insan mo doktora. Isumot day tati kunana, tatang. Iso nga no adda ka nung marik na tayo. Ibaga tayo laang kankwana, tapno saan tayo naagbayad. Ay, talaga nasaya at dagita kakasinsin mo kada tayo, di na? Awan ti makunak iti kinasaya at da. Oh, Manong, si kamot gayam, umunag ka Ada ka din ni Ernesto. Wan Manong, kasangsangpet naman ni pod trabaho. Mabit lang tayabak. Agtugaw ka pa, itimplaan ka iti kapem. Ernesto lakay, adda ni Manong Manuel. Manong, jak amo nga umay ka. Maala, agsarsarita kayo pa'y kin ni Manong Manuel. Tagtimplak iti kape. Jak amo nga umay ka. Umay ko lang damagen. Nadan na biro ka matrabaho para kinidina. Anya launa yan ayat na napatagdagan ka. Nagrigat nga ibirukan iti trabaho ni Dina. Tawan nalpas na. Ay, nagimportante dalagid din kan kaaya. Ernesto, di mo nga minamo. Dakkel tinaitulong dagiti naganak da kada tayo idi. Espesyal dalaunay, Manong. Marmarwamdan nga agsubli-subli dito'y balay. Maumaak pa'y kitdin. Ernesto, no saan da tayo at tinulungan dagiti naganak da idi? Panagkunam. Engineer ka ita. Manong. Isuda ti kang runaan ang tulong kadagiti naganak tayo. Tapno maisakad dati panagadal tayo. Awan ka iti kasta posisyon mo ita. No saan da tayo at tinulungan idi. Tandaanam da ita. Oh, anya tinagsaritaan nyo kin ni Manong Manuel. Bakit? Itakla ang anaamuan. Adakkel gayam tinaitulong dagiti naganak da insan edi iti pamilyami. Idi panawon nga agrigrigat kami. Isumat lagayam akas taunay ti panangisakit kadakwada ni Manong mo. Bakit? Itaakla ang analawlawagan. Isu amapanak di balay dangkal. Mapan kumankit di bisitaan, tamasakit. Agin ina na ni tatang. Nabannog, tanapan ko ngamin impa-check up itay. Kastaya? Sige. Kasaritak to inton makaina na. Imbag man ta, umay mo bisitaan ni tatang, Insan. Uwan, Insan. Umay ko ikan iti igatang na iti agas na. Agyaman nak, Insan. Awanan kami ngamin at talaga. Awan pa'y mo't ngamin trabaho. Ungayam, Insan. Dahi tapay timay sa arantak, isungay mayak. Umay ko ibaga. Amapan kay di opisina kinton biyat. Apay, Insan? Adda mangalakan kang agtrabaho. Ha? Addan? Ay, agyaman nak, Insan. Dakkal at talaga ti maitultulong yo akakasinsin mi kada kami. Di na. Ay, nakariingan ni tatang. Umay katakasarita mo, Insan. Sige man nga rod, Insan. Tratuan anasaya at dagiti agkasapulan iti tulong mo. Nang runa dagiti agkasapulan akakabagyam. Takasta tina Christian 1 akababalin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Kenyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman gamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.